Reka nongere mbasuhuze bantu banjye bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi bahaye ikaze muri aya masaha. Of course urumvikana rero tukaba tugarutse kugeza amakuru agezweho nkuko nabibabwiye na makuru yuzuye menshi gusesenguze aho rero ubu tuvugana mw'abantu mwe ubu umujyi wa Uvira wamaze kuzura mu byukuri abakomando ese mu byukuri aya makuru nta gucike muri iki gicamunsi na makuru y'igicamunsi agizwe n'amakuru menshi muri rusange. Amakuru ufitezanye muri kano kanya angezeho yihuta arambira ko umugabo bita General Masunzu nyuma yuko avuye mu gihugu cy'u Burundi yamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Uyu mugabo ukomeje kugenda azenguruka bice bigiye bitandukanye wavuye za Kisangani akrekeza Warikare mu ishyamba mu byukuri akajyana n'abakomando yizeye ntago deal ariko amakuru namaze kumenya yamaze kuba ava ahangaha muri Warikare asubira Kisangani ahita afata indege iragenda ijya kumujyana harija ibujumbura tayari butuvugana menya byinshi mu buryo bumwe cyangwa bundi. Amakuru arambwira ko umujyi wa Uvira wamaze gutsika umeze gutya nyuma yuko ubutuvugana ingabo za FRDC zamaze kuba zitegura igitero karundura karabutaka zamaze kuba zisatira umutwe nyeshyamba M23 mu bice byose bigize urugamba. Ariko kandi muri aya makuru ndakubwira ko M23 nayo yavuze ko ngo ntagaragaza ko imvuga rimwe igiye gutangiza urugamba rushobora kuza kwisanga rwafashe leta Kinshasa. Muri aya makuru rero uraza kumenyeramo byinshi muri rusange kuko nakomeje kugenda mbibasobanurira. Icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe kugira ngo umenye aya makuru mu mpande zombi muri rusange. Andi makuru kandi namara kubwira ko ubutuvugana nyuma ko FRDC yo yamaze gutegura igitero karundura ndetse ngo cyo gukura M23 mu bice byose bigize Uvira no mu nkengero. M23 nayo yahise ifata umwanzuro kujya kugota gutangira FRDC aha muri za Rorambo. Bihagaze bite? Indege yamaze kuba imena abasirikare benshi mu byukuri ahanga mu gace bita Shabenda. Na makuru akomeye cyane mwebwe mumenye byinshi bitandukanye ariko ahanga muri Plaine de la Ruzizi FRDC naho kandi imenye abandi basirikare. Muri kano kanya menya uko urugamba ruhagaze muri akse zose. Turagaruka kandi na muri bice bitandukanye za Warikare, turagaruka za Bwito Katalo Kashira byo turagaruka mu bice byose bitandukanye ndewe na za Rucuro hose turaba twerekezamo turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. We nta kindi usabwa no kubana natwe ibintu bikarusha kugenda neza gatano kuri ikagenzi kako bana natwe muri kano kanya rero muri amakuru yacu. Rero munyemerero amakuru yacu tuyahere hano indani cyo mbasaba nta kindi no gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo mujye murushaho kugenda mubana natwe amakuru yacu tubagezaho umunsi ku munsi mu rurimi rw'icyongereza araza kuba ari subscribe nariko kandi mu rurimi rw'igifaransa biraza kuba ari sabone. Rero bana natwe muri aya makuru kugira ngo uko tuza tubashyira amakuru nyaboneka mujye mu bamwe mu bambere 5 kwa 5. Andi makuru tuzo kubagezaho turasimbukira ku Donald Trump mu byukuri wamaze guciteka abwira Antoine Félix Tshisekedi ati 15 ntizirenga utarasinya amasezerano y'ibyo M23 yagusabye. Ariko kandi mu byukuri leta Kinshasa nayo nkuko nababwiye amakuru yacu atambutse yamaze kuba isaba ibintu bikomeye cyane mw'abantu mwe munumva ko ibintu bitoroshye ku mpande zombi. Ndababwira byinshi muri amakuru mwege mu bana natwe muraje mwimenyere ibyukuri ibiri kubera kuri tera y'imirwano. Hanyuma rero bayikaze muri amakuru ukubyo burambuye rero amakuru yacu munyemerere tuyahere ahangaha kuri General Masunzu. Uyu mugabo uyu munyamurwanyi iyi ndwanyi yo ku Rwanda rwa leta Kinshasa yizewe na Antoine Félix Tshisekedi akamwizera akamuha intara zose utuvugana zo muri Nord Kivu Sud Kivu akaba ari umuntu uri kuzikontrola mu gihe waruzirongoye uwo nta wundi yari Chiko Chitambwe untumbaze ngarihe nimba afunze nimba wariyo bamujyanye ntago mbizi ariko umugabo bita General Masunzu ubu tuvugana baramuzanye bamuhitamo baravuga ati genda uhangane na bene wanyu babatutsi. Abanje mutabizi buri abavuga ko General Masunzu ari bwo buryo kuko niko Tshisekedi nyine ameze ariko mu byukuri bavuga ko ngo ari we ushoboye runo rugamba rwo muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Ariko mu byukuri urebye mu mboni za buri muntu wese wakumva ko Masunzu uru rugamba rushoboye uti gute ugereranyije n'uburyo ba General Chiko Chitambwe bayoboye bitandukanye nuko General Masunzu ari gukora. Ugereranyije nubwo wenda hari n'ubundi M23 ikomeje kugenda advancing ifata ibice ariko uko ifata ibice n'uburi urabona ko biri kwigora. Reba nk'ubu Warikare bya M23 byarayigoye byahatari kugira ngo bayisubize. Reba n'ibindi bice na za Uvira byarayigoye kugira ngo ifate nubwo tugiye kugenda kubigarukaho. Bigaragare ko umugabo bita General Masunzu we tactique yiwe imikorere yiwe iraruta cyane
yaba General Chiko Chitambwe yewe ndetse na Christian Chiwese Wongesa mu muri rusange. Ariko kandi munyemerere duhere kuri aya makuru atubwira ikirere. Uyu mugabo aha barengeye we gusa ariko na Chiko Chitambwe yajyaga aza ku rugamba nakajya kuri front line, ndetse we navuga ko yari indwanyi, ariko se ari General Masunzu ari na Chiko Chitambwe ninde ndwanyi cyane? Hanyuma rero mwebwe muri comment mu byandike muvuga ati indwanyi ya mbere tubona yari ishoboye yari ibashije ni runaka. Ariko muri kano kanya mu mbonezanye ndabona General Masunzu yazonze M23 kabisa, yabazonze mu bice byose yabazonze. Impamvu ni yihe rero? Uyu General Masunzu umaze iminsi yarazengereje uyu mutwe nyeshyamba wa M23, ubu tuvugana akaba yamaze kuba agera anga mu gihugu cy'u Burundi, akava mu Burundi ahita yerekeza Uvira. Amakuru avuga ko uyu mugabo wamaze kuzana bamwe mu bakomando b'ingenzi yari yizeye akabazana muri rugamba, ndetse bamwe akaba yarabajyanye hano muri territoire ya Walikare, bakaba kandi bari kumufasha mu buryo bugaragarira buri muntu wese. Uyu mugabo yamaze kuba aca akandi gahigo ahangaha muri territoire ya Uvira. Amakuru na yahe rero? Amakuru avuga ko uyu mugabo mu nama imaze iminsi iba yayiseza kugira ngo ahamagare bamwe mu bayobozi b'urugamba bahurire anga mu gihugu cy'u Burundi bagire ibyo bapanga. Nibyo koko niko byagenze, ni inama karundura karabutaka General Masunzu yakoranye n'abari kuyobora urugamba anga muri Uvira. Uyu mugabo mu by'ukuri rero ngo akaba yabategetse amwe mu mabwiriza bagomba kugenderaho ku rugamba, ariko ngo akaba yabahaye na ka motivation. Urumva uri udufaranga, hari udufaranga ngo yabahaye dutuma abagabo nko kubongeramo imbaraga, kubaminjiramo agafu mu by'ukuri mu byo yajyanye n'urugamba, kugira ngo batagira ubwoba cyangwa bacike intege ku rugamba. Uyu mugabo kandi General Masunzu akaba yaganiriye na mugenzi we Prime Niyongabo, uyu n'umugabo mukuru w'igisirikare cy'u Burundi, ndetse ngo bumvikana ko agiye kumuhereza ingabo zifatika mu by'ukuri ngo ndetse n'abana special force. Ubu tuvugana rero special force za FDNB, ndetse we nizo uyu Masunzu yizaniye nizo bamanuye mu rugamba rwa Uvira. Ndetse kandi mu byo baganiriye ko FDNB ngo iri kurwana na Wazalendo ahanga mu mujyi wa Uvira, aho kugira ngo bafate umugambi umwe wo kugaba igitero ku mutwe w'ishyamba wa M23. Amakuru nzanye rero muri kano kanya na yahe? General Masunzu wavuye i Walikare mu by'ukuri akarekeza Gisangani, agahita afata rutemikire, agahita azamuka akaza anga mu Bujumbura. Amakuru avuga ko ngo yagiye gutanga amabwiriza y'urugamba. Uyu mugabo ngo nubwo yemeze bityo niwe muntu uri gutanga amabwiriza y'urugamba n'uburyo ngo bagomba kwatakamo M23. Itegeko rya SOT ngo ni ukugaba igitero karundura mu bice byose M23 iherereyemo. Nyuma y'iko rero ejo mu gitondo ndetse no ku munsi w'ejo bagurikije drone ziri kugenda zishaka amakuru muri akse zose, ngo zamaze kuba zitanga coordonnées zihagije aba kuba cancuro, kuko nibo bashakaga coordonnées cyane yaho umutwe w'inyeshyamba M23 wari uherereye. Amakuru mfite rero izi coordonnées zikaba zamaze kuba ziboneka mu by'ukuri rero ngo akaba yari yababushije ngo yabaretse kwataka atarahagera. Uyu mugabo w'umuhanga mu rugamba rero, ndetse akaba n'indwanyi karabutaka, yaje arabanza yitegereza coordonnées ndetse n'uduce M23 iherereyemo, udusozi n'ibirindiro, arangije aravuga ati abaha uburyo bwo kwataka. Uyu mugabo n'indwanyi abaha uburyo bwo kwataka. Amakuru avuga ko ngo yahamagaye umwe mu bacancuro uhagarariye, kuko buriya abari abacancuro bari ku rugamba bafite umukomanda ubayoboye, nawe ngo bakaba bahuriye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse nawe agenda amwereka uburyo bagomba kuba bagerageza kuba bakataka, ngo ku buryo M23 idashobora kuza kuba irokoka cyangwa hose ngo ibe yasubira inyuma muri rusange, ibe nako ibe yadvancingana mbere muri rusange. Aya makuru ariko kandi amakuru akatubwira ko yamaze ko agera mu ntare za Sarambwe, kuko avuga ko ngo M23 ivuga ko nayo ibyo kwataka cyangwa se ibyo urugamba yarwanaga ruri defensif yabivuyemo. Sinzi ukundi ribuza kubigenza, ivuga ko igiye kurwana urugamba ruri offensif, bimwe byo kurwana irinda ibyagezweho nayo ngo yabiretse, igiye kurwana ya advancinga. Nkibaza ese ko ukuranda rwatakije sa ari bafite abasirikare benshi, ndetse ko ubona ko bafite n'igikoresho karabutaka, bakaba bagiye kurwana bose badvancingana. Ninde uri hasi ninde uri hejuru? Amakuru avuga ko General Masunzu rero yamaze kumvikana, ndetse babaye coordonnées. Amakuru akavuga ko bagiye kugaba igitero icyarimwe, ndetse already cyanatangiye ko bagabye igitero icyarimwe, batangiye kugaba igitero icyarimwe mu bice umutwe w'inyeshyamba M23 uherereyemo, ku buryo ngo M23 itagomba kuza gusubira inyuma cyangwa se ngo imbere, ngo cyangwa se byibuze irenge n'umutaru n'umwe. Amakuru avuga ko ngo bagomba gukora igishoboka cyose bakayambura ibice byose. Ndatanga urugero rwa imirwano yatangiriye
Amakuru arambwira ko urugamba rwatangiriye ahangaha muri hano muri Gatogota ndetse niyewe na za Sange. Amakuru avuga ko Sange na Gatogota urugamba rurimbanyije rwatangiye mu rukerera ahangaha amasasu amanini n'amatoya akaba akomeje kugenda abarimbanyije. Amakuru atubwira ko ngo ingabo z'abacancuro cyangwa se abanye Colombia ngo urugamba bari kurwana ngo neza ngo wagira ngo nizantambara barwanye muri Iran ndetse ngo na Iraq. Amakuru avuga ko ngo bari kurasa amasasu ngo ari kugenda akata isasu rikata ubundi isasu rikata ntiribaho n'imwe turasinze ukuri buze kubigenza ubwo ngisasu rikata ariko muri kano kanya nta raporo cyangwa se nta report ya risasi na majoro hiturakire y'ibikubera kuri tele y'imirwano gusa ariko mu masaha yacu ari imbere turaza kuyamenya. Ariko amakuru akavuga ko izasarangwa nazo zamaze kumenya attack ya Gatogota ndetse na Sange yewe ndetse na muri kano gace kaziba ngo amakuru akavuga ko bashaka kuyikuramo. Amakuru akavuga ko nubwo hari uduce tumwe na tumwe itarafata twose ariko duce ngo yaragiye tugeramo. Rero abacancuro nyuma ko bahaye map y'ukuntu utwo duce duhagaze, amakuru avuga ko ngo bagomba kubakuramo bose bakabakuramo ngo ubundi Uvira cyangwa se no mu nkengero zayo ngo bikaba bifitwe neza ngo ku buryo nta muntu numwe uri buza kubasigara hano muri bino bice mu M23. Kandi nanone izasirangwa nazo zikaba zamennye amakamyo y'abasirikare bigaragara ko nabo baje kwataka ku ruhande rwabo ngo baje kwataka uruhande rwa leta ya Kinshasa. Ese baje kurinda ibyagezweho, ese baje ari nka ramfort cyangwa se reinforcement cyangwa nabo baje kwataka bafata umujyi wa Uvira. Amakuru kandi aturuka mu mutwe nyeshyamba avuga ko bategereje itegeko riva kwa Fande. Mu by'ukuri nabashije kubaza umuntu arambye ati se iryo tegeko muvuga mutegereje riva kwa Fande ni kwa Fande nde iryo tegeko ni irihe? Avuga ko itegeko bategereje riva kwa Fande ni itegeko ngo riva kwa General Sultan Makenga uyu akaba umugaba mukuru w'igisirikare w'inyeshyamba za M23. Amakuru akavuga ko rero ngo icyo bategereje ari itegeko rivayo ryo kubabwira ngo nibatake. Amakuru akavuga ko ngo M23 itaratangira kwataka umujyi wa Uvira ngo kitegereje itegeko riva ibukuru. Ngo amakuru akavuga ko ngo bari kurwana barinda cyangwa se basubiza bahagarika ibitero bari kugabwaho ariko bo ngo ntibaratangira kurasa. Nanya ntegereje ngo nibatangira kurasa biragenda bite. Ariko byo mugani ikigaragarira amaso yacu ntago intare zasarangwe cyangwa se umutwe nyeshye wa M23 ikigaragarira amaso yacu ntago uratangira kurasa, ntago uratangira kwataka, ntago uratangira kurwana. Tubirebesheje amaso yacu mboni zacu bigaragara ko M23 itaratangira kurwana kandi uko niko kuri pe ntago kuko ntiturumva ngo M23 yatatse ahangaha. Cyakoze iyo twumvishe ko yatatse twumva yahafa ngo yafasha ahantu, ariko kenshi twe tuzi ko yafasha ahantu ikintu kibaho niki tuzi ko yafasha ahantu ngo aduyi bahanganye ariyo FARDC ngiba yayatatse yamara kubataka bakayisubiza inyuma bayisubizayo bigatuma ifata agacitari yateguye gufata ngo kugira ngo igaragaze kurinda ibirindiro byabo. Akaba ari nacyo amakuru avuga ngo kizaba kuri Bujumbura. Munyemere tunabihuze. Amakuru avuga ko ngo ikintu kizaba kuri Bujumbura ngo nuko bazagira mu mujyi wa Uvira bari kurwana ngo noneho ngo abasirikare bari muri Bujumbura nyine abahunze kuko ngo M23 ikigera muri Uvira yahita ikatingura muhanda usimbuka kugeza Fizi cyangwa se ubageza ku kiyaga cya Tanganyika. Hari umuhanda ukomeza ni umwe gusa. M23 ngo irahita ukatinga, nimara kukatinga harita hasigaye ikiyaga. Ni nayo mpamvu amakuru avuga ko ku munsi w'ejo M23 yazanye ubwato bw'intambara. Amakuru avuga ko yamaze kuzana amato y'intambara tayari ngo kandi ari ku rundi rwego akomeye cyane. Noneho rero ngo amakuru avuga ko nibamara kugira muri Uvira rwagati indani ngo isasu ryakamejeje abasirikare umva nyine niko byapanzwe. Urumva niko byapanzwe. Avuga ko ngo abacancuro FARDC wazarendo FDNB bose abazaba basigaye bazahungira Bujumbura. Noneho ngo nibagera Bujumbura bahara muri ramisozi muri kara gace kunamiye Uvira bazatangira kurasa M23 iri muri Buvira. Ayo nama kuri hari murabizi neza ko ari na mpamvu ibifaru bamaze kubitenga. Ibifaru bamaze kubitenga babyerekeza mu mujyi wa Uvira kuko bazi ko isaha n'isaha iyo M23 iri byibuze nko muri metero zitari nyinshi niyo zaba 20 cyangwa 30 ziri gupangira agace runaka bo babifata nkaho ako gace kaba kamaze gufatwa. Rero amakuru atubwira ko iyi Bujumbura nayo ngo nibara ngo uko bari bafata ibindi bice ibyo kandi ndi kubabwira murabizi ngo ni nako bazafata na Bujumbura. Ubu tuvugana map ukuntu ipanze amakuru ngo ukuntu apanze plan ukuntu ipanze
y'urugamba rwa Uvira harimo na Bujumbura harimo ngo na Bujumbura bazajya gufata igihugu cy'abandi ariko kandi nta ndi mahitamo bafite kuko niba batahegeje imbere FDNB harana irabizirikaho nirabavunira umuheto FDNB irarasa M23 gusa nubundi izabarasa kuko uko byagenda kose ntago FRDC ntago bashobora guhungira muri Bujumbura mbabarire ntago bashobora guhungira muri Bujumbura ngo nibagera bajye kuryama utese kimwe mumva baryama ntago bashobora guhungira muri Bujumbura ngo nibagera baryama ntago bashobora guhungira mu bice byose za Rumonge ya za Cibitoke ntago bazaryama ntago baryama n'ibikunda barahindura amasasu barasema 23 ni barasema 23 ibatake ibegezayo nibegezayo irabira tumanjira muri Bujumbura ninjira muri Bujumbura irafata Bujumbura niko mu byomba bivuze ngo Bujumbura nayo irava mu nzira akaba ari nabwo bwo leta y'u Burundi ifite kuko amakuru mfite nuko leta y'u Burundi itari kurwana muri Kongo iri kurwanya leta ya Kinshasa ngo iri kurwana irinda umupaka wayo inkuru byo bagiye kandi nako bimeze aho ubu ngubu no kwirwanaho ntago bakiri kurwana ku Rwanda leta ya Kinshasa nubwo nyine babikora kugira ngo bafatanye basa nkaho bari gukubita ibuye rimwe rigatambukana inyone ebyiri kubita ibuye rimwe uri n'umupaka wawe kubita n'indi buye ubona amafaranga hara muri Buvira no mu bindi bice niko rero FDNB irimo kugenda ibigenza ariko kandi ngo nubwo bimeze bityo ngo bakaba bamerewe nabi bakaba bamerewe nabi bari kuraswa nabi cyane bakaba bakomeje kumererwa nabi FDNB nyinshi zikomeje kugwa ahantu muri ibyo bice amakuru dukurura indani ku isoko aratubwira ko FDNB zikomeje guhura n'induruva gusenya nyinshi cyane ariko kandi nubwo zigura n'uruva gusenya M23 nayo ku rundi ruhande nayo ikabikomeje guhura n'uruva gusenya gusa ndagira ngo nkureho igihuha ku munsi w'ejo cyatambutse kivuga ngo M23 ngo hari abasirikare bayo bagera kuri 200 ngo baba barajoininze force ya FRDC cyo ni igihuha na makuru rwose yo kubeshya nta hakabaze ubwo 200 ako hagenda ntihagenda numwe cyangwa babiri cyangwa wenda batanu da 200 Use uko umuntu yava muri la force ajya mu gisirikare cya leta byagenze bite mu gisirikare cya leta ntemerewe gusubira inyuma ntemerewe gucika urugamba iyo nusubira inyuma barakwita umugambanyi bakurase ni itegeko riri ntimurya kurya n'urugamba ndetse n'ibindi nkabyo urambwira ngo ntabwo nakareka ntabwo bibaho ntabwo basubira inyuma nibibaho ntabwo wajya muri famille FRDC ntabwo bibaho yes ntabwo bibaho hanyuma rero nuko bimeze hanyuma amakuru avuga ko nubwo bimeze bityo leta ya Kinshasa nayo yazindutse mu byukuri ariko muzi ibintu Nyatura zikoze se Nyatura zatwitse amazu y'abaturage hariya Iminemaga niya genocide zitwitse amazu y'abaturage baratabaje byanze bazimije byanze batwikiramo inka batwikiramo ibintu byose mu mazu y'abaturage aragurumana agahinda gakomeye cyane batuma andi makuru arambwira ko iyo za Nyangezi nubwo turi kuvuga ari za Uvira aho bivuga ko urugamba ruri guhinanira iyo za Nyangezi naho urugamba muri ya masaha ubu tuvugana ku kirere gihagaze isasu ririmo riraguruka ahangaha za Nyangezi imirwano yakamejeje ahangaha niho rero leta ya FRDC cyangwa se leta ya Kinshasa coalition muri rusange iri kugaba igitero karabutaka karundura ku mutwe nyeshyamba M23 ahangaha mu kiyaza Nyangezi mpaka ariko amakuru akavuga ko bari kwihagararaho mu buryo mwe cyangwa ubundi hanyuma twihuze cyane amakuru avuga ko M23 yamaze kujya gutangirira FRDC mu Rurambo kuko amakuru avuga ko abari kurengaza Rurambo bari kujya kuko bamaze gutegura umugambi mubisha wa genocide wo kurimarima FRDC niyo plan ifite rero amakuru ambwira ko M23 yahise isimbuka ijya guha umusada twirwaneho iri hariya muri Rurambo ikaba bamaze kujya gukiraho igikuta kugira ngo itangire
hakiri kare. Ayo niyo makuru twakomeje kugenda dukurura ari kuturuka ariya mu bice bya za Rurambo. Ikindi, indege yamaze kuba imena abasirikare mu bice bya Shabunda. Amakuru avuga ko iyi ndege yazanye abasirikare benshi abasirikare ngo bakandi bagahita baza kubahita bamanuka anga muri Plaine de Rusizi, ndetse abasirikare bakaza kubita bakwirakwira muri ibyo bice ya za Shabunda. Amakuru avuga ko iyi ndege ndetse ngo hari buze kuza n'izindi noneho ngo zizanye igikoresho cy'urugamba. Mwarangiza ngo muri kujya mu biganiro niyo mu rugero bishoboka. Ariko kandi M23 nayo ikomeje kuzana renforce ikomeye cyane. Ntarava kuri Plaine de Rusizi. Amakuru avuga ko ino Plaine de Rusizi igomba kuzamo n'abacancuro bakagenguwa za ntwaro zabo bazanye. Kandi reka mbabwiye, urugamba ruzarangirira hanga muri Plaine de Rusizi. Urugamba ruzarangirira hanga muri Plaine de Rusizi pe. Uko niko kuri 100%. Aho niho urugamba ruzarangirira. Ntagomba beshye n'urugamba ruzarangirira. Plaine de Rusizi n'urugamba rushobora kurangirira. Ngaye nguko nuko imeze rero. Hanyuma twihuse cyane amakuru akomeje kungeraho. Hanyuma munyemerere mbabwire gato cyane nkuko nababwiye ngo ndaza kubaha amakuru arambuye, ariko murumva ko umwoto wakomeje kuba umwoto uzobera. Hanyuma ahandi hantu hakiri urugamba mu bice bya za Biraro 2 na Muhoko, hano urugamba rukomeje kwanzikana, ari naho drone yazindutse igenda izenguruka abaturage ndetse n'abasirikare baho bakagira ubwoba, ariko ngo no drone yari kugenda ifata amakuru gusa. Ariko kandi iyo za Biraro 2 abakora bavuga ko bazarenda bakomeje kugaba igitero kuri M23, ndetse ngo kugeza nubwo babaje bashatse kubinjiramo indani. Ubwo nanga murumva ibyahabaye n'umwoto uzobera. Naho muri Bwito, muri shefera Bwito, anga mu ciga za Kato ndetse na Kasharira, urugamba rwakomeje kuba rwaka umuriro muri rusange. Ariko kandi nkuko nababwiye, M23 ibintu yasabye ni ibintu bikomeye cyane. Yasabye leta ya Kinshasa ni ukuba Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bigomba kuba ibya M23 bakabiyobora. Ikindi kidasanzwe basabye kinagoye cyane kuyobora ibyo bice umunyaka 8 nivyo basabye. Urumva ko nababwiye ko bari babisiganye insenda, si kuyobora ibyo bice gusa imyaka 8, ahubwo banababwiye ko banasabye leta Kinshasa ko igomba gukuraho ibirego byose yashyize ku bayobozi ba M23. Si ibyo gusa yasabye ibintu bigera mu 10 ni byinshi cyane. Ariko kandi leta Kinshasa irangije iravuga ati natwe rero kugira ngo tubibemerere nuko mubanza mukarekura ibice byacu mufite tukabona kugirana imishyikirano. Ariko M23 iravuga ati mu by'ukuri muvuga muvuye ahangaha ntago byo ngibyo bishobora gushoboka. Umwami wa Katari nyine yomiyo. Ariko Donald Trump we yaje avuga ati gahunda ihari no gusinya ibyo M23 basabye, agaragaza uruhande ariho ashyigikira umutwe w'ishyamba wa M23. Ngaho rero uko niko urugamba rwiriwe muri access zose zigiye zitandukanye, ngo ku urugamba ruhagaze mu bice bigiye bitandukanye mu rusange. Nyuma rero ikidasanzwe kindi se ni iki? Reka rero mbashimire nubwo ko zizari update narimbazane kuri ya masaha twumvikanye saa 8 n'indi minota tuze gusubira amasaha 10 y'umugoroba. Mwakoze cyane rero uko tunagaruka. Bye bye.